Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilom ki khubor bam dagasngi. Unong mikmat ka HNLC siya kamit yakran yasuk ba sadon kebla ula pentip ba kajing yakran yasuk apdeng ka sorkar jela bar ka HNLC kan beteng nada ka sorkar ka kloy ban map no ya baro ki kambaman bala pengat persya ya ginong yalam bat gidokot kaseng. Habayakren baginong to khubor uba sadon bla ulo ong baka HNLC kakwa baka day bandon kajing penbet da ka bor sensyar kadar halor kajing dawa jongki ka HNLC kala rai ban wengno iladi na kajing yakran yasung namar kajing menti ka sorkar ban map no ya baro ki kambaman bala pengat ya kinong ya lambat kidkhot seng chung ya pidang subha semai pi balok ki pres ki bang ju dei kam la kata kofnam semai besok pi na kadang juga kompresiden ru nga sutrat hadin ba ya pun tang kerja si pelala ya platform ban ya dan ketika press conference itu di press conference yang di meeting dan ya kan ya withdrawal juga si HPD ya ketika this process ka shiti ka bagai si ka bala phat government ya ka bala to isha ba kita sekarang sudah tertutup ka state dari like putri Desember arja mulai rasa ini biskuit parlimen prau pada chairman ila Bobby Marway belum reconsider the decision but pull out ba Chelsea kala pull out dari ka peace process belum ka ushawi dan sarkar Mulai hak saya, syabi dan sarkar nomor 4. Nah kalau kaseng kita meeting kita lah bun kita milih syong han tu lah jalan Arsenal. Kita bun di meeting kita milih kita lah South League meeting. Ka insistence juga kaseng dari kejingnya ban ketin juga kaseng kalau ban withdraw case baru kena peace process kerja cekmat. Dan kalau yang korban pat kalau ban withdraw directly keep power yang kata kejingnya LP. Jing ban withdraw ite cases te halon kita ki gede ki jing jerut jawab ya ita hi ba ki nong yalam mana kmat jeng Chelsea ki par wan yu pujan ban ki ban itu bat ki beliau sarkar ban yakran ya ban betul mi kam sakna nah i kani ketika kom pet mo nomor ba lah banong ba Chelsea na lu bala form ki seng na lu badan no isi na lu form ki dan ka kila ada lagi waring grup kita lihat sama persyaratan ka sarkar India lagi sarkar jela ba bubun di jindawa ki tementala da ka sarkar ka pet ya lagi da from a legal perspective da ka sarkar di bawah sarkar ki pet ya kan tek tanda ka ai bamla anu withdraw cases kena frai ka peace process kanunia nak kena ai hari ke kani ka bentar sinjang ka ba sen Chelsea ka shim nadu balaseng kadang menadras political issues, political demands. Tega mo dalam kami ya political perspective, umday banyak ada legal perspective. Te nganong kacing feel pisto harus mo sarkar, nama kaya ada legal perspective. Handrai hakatma mo suwangno banshu yakran an hakatma ta kampoy resolution. Katmai kejingale jongi atun gur momla ka don kambe political solution not a legal solution telada ya ibang bari banya bidaga katkum kaan jongri India dan kalkum ka IPC CRPC dan ki anti terrorist laws kiba don government banong ni kejing kan yusuk kalau kawala kejing artin oh bakat bikin wan ni yang manakman ban ya kan yusuk do ora kejing artin nomor lada tangya bidaga legal perspective. Handra ke government kala ai the safe passage ya nado ki top leaders jong ka agency nado ki catters kala ada pan ai ya ke HNLC bakal nang don ni kata trust deficit on MDA led government. Safe passage ni temporary arrangement but itu juga peace process. Kamle ko waiving ya baru ki criminal charges ke bak sarkar ko. Tega kadang ni fair ni safe passage kam pat dei ka amnesty. Safe passage kalau mungkin yawan ya rong yami ya kadang ya kana ya kata ko mo kam dei ka permanent solution ya kata ka apprehension yung minong yang amgat Chelsea dei ka temporary arrangement ba la ban ya kadang chua. Te based on that safe passage kila yawan la ya kadang dei ka kapang ban ong ban
banyak kena dengan amnesty, ban withdraw cases, ban waive no criminal charges baru kam kelompok. Tak ada dengan. Kadang kerja orang ba, kan dia decision jongga HNLC ke la long ka bakar ke namar ba dang dep pan dia song ya keran tang si sen ka formal peace talk dai ke HNLC pat ka dak loy bang weng balik ke HNLC kam ai la chwa ya ka ta ka jing ya keran bakan ya shakmat chwa ban shi me kan ni ka ba. Di mentala dangi orang ba kalau le ke HNLC kata ko pakla nama arli kisnam la yakran la punsin, nolo bala yakran officially ngaku mantul betul ngelapas no lapasir ban withdraw kita nomor dah kita ni kata intention banweng banlo biki cases banweng no cases mo ko amnesty in general ki bro tagamul kadai tang kemaskulong kalau dai taba nama arli kisna ma betul te mental banrai to ita khindi akha kalau ada lajang news pasmi banrai kata don kam di kita te ban keno balong ke Chelsea kalau le kertiru kepakalai Ndoi kedik sarkar ba kan shu pasat no buwege ba kani political issue ka ba kasanya Chelsea ba sarkar ba India dan ba sarkar jalai itu ko kadon kami ya ka political solution om banya di legal approach. Kapor ba ya ini ke demands untuk ya kata amnesty kai ka kapor ba ka Chelsea lo ni long ki emissary juga Chelsea ki bala assassin ni kisna ki dei ki bala fully authorized daga body juga Chelsea te bantu insist ya kata ki jingwan kita bida ke long squad itu lagi na ko ai ki ke loi haba la full authority hanga hukum untuk betul la full authority bagi betul ni kam syakmat loi nak yang ki bos sakati ki sokria yang ta on on wengi cases te lada wengi cases jingwan kita bida kam to jugu dik dalam wen nama kita ki balawan sendiri kita ki si members jong sai ki senior ki bala like kusna ki bala don sai te nomor ki yaki la full authority ki wat kashitiu ke badar sarkar adar syai ba kini ki bala designate ke Chelsea ki lawan sendiri with full authority to carry forward the peace process tambah nak le sarkar melah wengi kai cases ka sakut mana Wasakan nama ni ada di mana, entah ni pun tahu siang, kawan kaya kubur maka agensi dan hai temai benda. Ka kubur temai ke agensi kalau ada sarkar ka keluar ban drop cases kalau in black and white, ai ka general amnesty kerja kan ka pelibet. Tentang hiok angnya keren ini. Dan ayah kan kapur, nah happy banyak kan. Yoi ba ke HNLC ko ang ba the ball is with the government. Like government ban dengan kali ko ang pat the ball is in the HNLC's court. Kata apa ya kata pengakuan lalu benar ketika perspektif terhadap government ko ang the ball is in the HNLC court kalau ya kes umwen tak syak somon pun bang. Tapi yang NIA somon bang syak somon, tapi yang ministerial court somon tak syak somon bang ginong yang manakmat. Cukup nunggu ada kata bahwa sih Chelsea. Kasih willingness juga sarkar, kasih political will juga sarkar bahkan le berengkap. Yoi ba ke HNLC kalau demand ru ban weng ni to ka ban under that. Katu kadi general di mana balawu nalu pas sedang kecil keren. Ang ban pun ba hakili ki por ba keren during this informal and formal peace talks na. Iba na kalian ke sarkar ke bu itagi kriteria na ya ke HNLC begini kriteria pendak bangin weng ni di kaban kadon ni ambil haben na ban juga dia kata ban kata kecil syak along syak declare ke Chelsea as illegal organization marja katul kajuba bangi yakran perbaudan bang misra kajuba ko basyai kalau ba i na layak so peace process syakmat kan sayap hi kata jengba lo kata makaan bakal kan yap hi lo selo kamla don kan natural dead ya kan ada imbek hi kalau ada kim kendang benta barangnya peace process ya kendang hati lu ngintip kata penong berweng ya kata jing syaban di Chelsea kamu kata general di mangga bangalu nungkong gitu ya kan tapi ya kata kempoi sunu itu kalau possible ya komen withdraw case pula caci nakut Kung mga ong kanina kami political solution.
Ini penremjul ya ketika Jimbamla sokar ban khot ya kejenusi Jimbamla sokar ban wen not ya tegi criminal charges jong ya ka sen kejenusi berapa ya Jimbamla sokar ban pun ruang ya ni ka this process nomor ba ka sen kejenusi ka lawan haduk tengkok ban tuai sokar ba ban sukno ban tuai sokar ka taksi fire ban tuai sokar ban nyakran no political dima ka ba sokar kala kejtik kemudian kini kalau rakyat ini sokar di Indonesia kami malah tolong. Ini bukan saya dulu ni banyak. Naga cenderung ni penerima juga sokar, bat ni kerpalu juga pun sokar bat. Kali bermain lah yang kini charger berok kenang ba ki berok kini ulong kerkum ka jumpu jum babun balang lagi jumpu jum sen. Baksakan siapa nama kumang suku kacang sehingga Allah dan berikut nak yang ini berhenti bagi sebenarnya so nama atung yang ini nama tak kami ketang lebih mentah bilang petang ni em pun tahu nom keren dan nom hikmat tu kami sen RPE ke agensi kaum balau withdraw na peace process kredit kaklamong balaweng ya betul bisa kalau yang poin apa kapai kadai kesokar kadai kaplu yang kesokar bakat suku bakat shobi banyak keren tentang lada kesokar pak kapomu ya ka ya general demand ni ka perkhabai general demand saya kamu shobi banyak keren cakap dong kesong kesokar kita kamu shong ka agency the ball is with the government not with the agency orang yang pergi orang pergi bilang ten nggak petek orang bilang ten ni aduh nggak petek dia